Grining puji ka Gusti anu sifat Rahman walas asih ka makhluk laksanakeun parana tahna apa jara sarati masaibul hajat biwa ibu tapihan cegahanang tapihan cegahanang hirup rukun manis sejalus laku hati budi muliakan diri pribadi tapi jalur asmara ermama muliakan diri pribadi nenada kama suci urang nampi rahmat Gusti apa kada kacar era mama walah ngarapak papaku agama jeung dari gama kudu hati jasa sama gunakan masih manfaat aku hati anak sama batik liar anu bagi iya tinggal di emota nide abami acoba bagai coma panuatungan ada di bubu au kisah nukri ayana orang omi apa cara rahmat nomat na kurang ibadah pemana rahmat bisi aman lepas di dunia ulat kakak mata kadocap apa cara rasa emas tekan ucap katut lamba lah iya ngokohan olah gagapa bakal di poe kiamah aya acang tiga raksa gimana
salilana kudu eling akadot bocor era bambang bagus asiku eling jadikir asiku